Assalamu alaikum. Haberler programması yayında bugün biz böyle vakalarını tarif edemiz. İşgal etilgen Kırım'da kayıp olan kızın cesedi tapıldı. Kiev'de Kırım Tatarlar iştirak etken serial çıkarılan. İşgal etilgen Kırım'da 5 yaşındaki Darya Pilipenko'nun cesedi tapıldı. Onu Ogey babası öldürgen. Bunu onun özü aytты. Bu haqda Kırım'daki İşgalci Tahqiqat Komiteti bildirdi. Tafsilatlı levhamızda seyretiniz. Не заворачиваешь, Нет, не во что, никуда просто. А ребенок одели предварительно, получается, да? В автомобиле или на чем? В автомобиле. Куда положили ребенка? На сиденье просто посадил. Положили тело? Нет, посадил. На переднее, заднее? На заднее сиденье. На заднее сиденье. Младший ребенок где находится? Взял с собой и потом отдал. Bu Darya Pilipenko'nun Ogey babasıdır. O işgalci uğuk Korçalав hadimlerine Ogey kızını öldürgen son cesedini maşinanen nasıl alıp ketkeni hakkında ayta. Videonu işgalci Tahqiqat Komiteti yayınlagan. Onların malumatlarına göre bu adam sorguda kabatlı olganını tanıp, kızın cesedini kayda gizlegenini göstergen. Öldürgen son şu beli şahıs ölgen Darya'nın 2 yaşındaki kardeşinin beraber işgal etilgen Kırım'dan kaçıp gitmege ıntılgan. Ama sınırdan keçip olmagan. Daha sonra bu şahıs Ogey kızı gayip olgаны hakkında haber etken. Onun sözlerine göre o küçük oğlunun beraber bazı işlerini yapmak için çıkkanda kızını evge kapatıp ketken. Onlar evge kayıtkanlarından son kapalı açık, kız ise evde yok eken. Саша kızını ervahı tınjıta eken. Kız daha evvel aytkanına göre Ogey babası onu daima katıklı eken. Onun bütün vücudu, hususan elleri ve ayakları morargan eken. Men ondan Dasha ne oldu dep sorasam, o babam doge ve çimçi yedi dep cevap bere. Kız 3 gün boyunca işgalci takkatçılar ile 600'den ziyade gönüllü dronlar ve köpekler yardımıyla kıdırılgan. Rusya'nın RIA Novostine aşırı aytkanına göre aile işgal etilgen Donbas'tan ilhak etilgen Kırım'a köçüp kelgen eken. Balalarının anası şu vakitta Kıtayga ketken. Şimdi Darya'nın Ogey babası Nezaret altında. İşgalciler onu kabatlı dep tanımalı. Muslim Umerov, Ivana Sheptitska, Haberler, Yoa Kırım. Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyasının 3. Komiteti işgal etilgen Kırım'da insan haklarının korçunluğu hakkında yan rezolütsiya lehasına kol tuttu. Bu haqda Ukrinform inform agentliği haber etmekte. Bu metinde ilk sefer Kırım'a karşı tecavüz sözü kullanıldı. 67 devlet bu rezolütsiyaya kol tuttu, 23'ü ise karşı çıktı. Bu beyanname Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Baş Asambleyası kabul etken son küçüğe girecek. Bizler için beyanname Ukrayna'nın diğer halkara mahkeme meydanlarına çıkıp, kuvvetlengen hukuki himayesini yapıp, onu horçalaması için ilave bir impuls bergeni pek mühimdir. Ukrayna'ya kol tutkan devletler birgende de kol tutmağa devam ediyor. Halkara partnerlarımız bu işgalge karşılık göstermegeninde Rusya cezalanmayacağını hissetken takdirde bunun neticesi herkes için menfi olacağını anlayırlar. Şunu hatırlatam ki 2016 senesi Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Baş Asambleyası bir beyanname kabul etken edi. Anda Rusya tecavüzcü devlet dep tanıldı. 2018 senesi ise bu asambleya Rusya işgal etilgen Kırım'dan ordularını çıkarmağa çağırığı ve Karadeniz ile Azak Deniz'de Rusya ordularını artırganını takbih etti. Udurulgan Hizbut Tahrir işi Yaltalı grupasının figurantı Emir Hüseyin Kuku kararından son karserge getirildi. Bu haqda Ukrayna'nın Grad adlı neşriyatı haber etmekte. Şimdi Kuku Rusya'daki Rostov hapishanesinde tutula. Kuku mahkemesinden son kamerada yuhlap kalıp akşam teşkirüvüne çıkmagan. Ona karşı protokol tezilse de Emir Hüseyin onu imzalamagan. Hatırlatmalıyım ki 2016 senesi fevral-aprel aylarında Yalta şehrinde Arsen Jiparov, Rifat Alimov, Emir Hüseyin Kuku, Muslim Aliyev, Enver Bekirov ve Vadim Siruktev kiftirgen edi. Ular işgal etilgen Kırım'da yasaklangan Hizbut Tahrir Teşkilatı'nda iştirak etkeninde xabatlandı. Noyabrın 12'sinde Rostov Harbi Mahkemesi Muslim Aliyev'ge 19 yılı hapis cezası verdi. Enver Bekirov 18 yıl, Emir Hüseyin Kuku 12 yıl, Vadim Siruk 12 yıllık ceza, Arsen Jiparov'a 7 yıl ve Rifat Alimov'a 8 yıl hapis cezası tayinlendi. Aydar Jiparov, Riza ve Enver Amirova fevralın 5'ine kadar hapiste kalacak. Bu haqda adlici Konstantin Rustevov haber etti. İşgalci Kievski mahkemesi böyle karar çıkardı. Bundan gari Enver Amirov'nun adlicisi Tibet teşkirüv geçirilmesi hakkında şifaat verdi.
Қабатланған уч кішінің апыс мудеті келечек ел февралінің 5-не қадар ұзатылды. Махкеме апелляцион шикаyetlеріні ред етті. Біздің тарафымыздан кетірілген делиллер диқатқа алынмады. Менің мемайым алтында бұлынған Омеров Энвер Викторовичтің сон дереже сайылған 4-ші стадия ғыр хасталығы бар. Бұ ақында чоқшей айтып, оламайым чүнки бұ оның сағлығынен алақылы құсуси бір мәлуматтар. Ама бұ хасталық оның СИЗОда қалуынен имкансыз олғанын көстере. 2019 сенесі июнның 10-ында Айдар Джипаров, Риза Венвер Омеров евлерінде кечірілген тінтөвлерден сон тәвкиф етілді. Олар ишғал етілген Қырымда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілетінде іштірақ еткенінде қабатлана. Бүгін Ростов махкемесінде өйдірілған Хизбут Тахрир Бақчасара группасы ішінің махкемеджесі Будава бойынша іштен бошатылды. Бұақта Қырым бірдімлігі хабер етмекте қанусыз тұтылғанларға қол тұтмақ үшін тахмин 100 адам келді. Олар арасында Қырымдан келген достлары ве ақрабалары, Украин консулары да бар еді. Мамбус Марлен Асановға оның балалары да келді. Олар бабасына қол тұтмақ мақсадының өсірінті дестек сөздері езілған футболкалар кейгендер. Шуны қатырылатмалы, кейбін 18 сенасы майысына 21-де Бақчасарайда 2 қырымлы тәвкиф етілді. Дайвел Бақчасарайда 2017 сенасы октябрінің 11-де ишғалчылар 6 қырымлы тәвкиф етті. Тәвкиф етілгенлер ишғал етілген Қырымда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілетінде іштірақ еткенінде қабатлана. 16-й асырға айт Қырым татар музыкасы Роя адлы театр студиясының идречерасында екі қомшу интермедиясы яныне шаятларының тақдимнамелері. Ишғал етілген Қырымда ерлешкен Гаспринский адына китапханеде Қырым татар язысы ве мәдениеті көңіл шу шекілде қабыл етейді. Егер тіл мәселесіні көтермесек, өзімізні çalışma hazırlamasақ, бір шеге ирішіп оламай жақмыз. Бүгінгі күнде өз туған тіліне қайтмақ үшін әнді баяғы күч ве ғайрет сарф етмек керекміз. Keçmişteki hadiselerine öğrenmek için muayyen edebiyatını okumak yeterli olmaz. Men bağlarının çalışmak pek mühim. Şimdi Gaspralı hakkında pek çok malumat var. Bu bizim küçük torunumuz Servinaz. Kendi mi? Çapmış da yıkılmış. Олег Сенцов, Сергей Магнитский адлы халқара мүкефатны алды. О инсан ақлары көрішінде көстерілген нәтижелері үшін берілмекте. Сенцов да былтыр ноябрьден бұл мүкефатның лауреаты олған еді. Ама о вақыт о Русияда Лабытнанги колониясында тұтылайды. Мүкефатны Лондрада америкалы алып бараджи Меган Маккейн, сенатор Джон Маккейннің қызы берді. Өзінің тұғында Сенцов Магнитский ақында сөз жүрсетіп, о Русиядаки хабаржылықны тәнкит еткені ве он елы версі абстеоргені ақында айтты. Біз bu yerде яқшы ашаған арада бір кімселер аля да апсханеде еді. Биллернен Русия ватандашы ақсыз ерде вен аз 100-ден зияде қанусыз махкум edilген украинлер аля да Русия апсханелерінде тұтыла. Микрофон елімде олғанда дайма олар ақында айтам, чүнки оларының ұмытмаға олмай. Россия ишғалчы әкеметі Олег Сенцовны 14 сенесі майысында тәвкиф еткені ақында қатырлатам, о терезімде қабатланды. 2015 сенесі августайында Ростов махкемесінде Сенцовға 20 жылы қапы жазасы тәйінленді. 2 жылдан зияде о Русияде Лабытнанги колониясында тұтылды. Сентябрінің 7-сінде Киев и Москва арасында Дынышев Черчевесінде Сенцов евіне керек қайтты. Қырым татар мюзысында Морал Киев вилятының Ирпен шерінде пейда олды. О сериал чықарылғылары үшін яптырылды. Бұл сериал неқында олғаны ве Қырымнен насыл бағлы олғаныны Руслан Халапов өгренді. Resim bir günde yapıldı ama hazırlık esnası uzadı çünkü çok taslak yapıldı. Taslak yapkanda mevzunyan daha çok meraklandım. Kırım Tatar medeniyetinin meraklı olğanını gördüm. Çünkü anda çok güzel örnekler ve özgün urbalar var iken. Bu iş Asilet serial için yapıldı. Мурал Киев vilayetinin İrpen şehrinde sızılgan edi. Serial parçası anda çekildi. Diğer parçası ise Kiev'de. Biz paytaxta yerleşken Çekuf meydanına geldik.
Эсас персонажлардан бірісі Қырымдан келген бірісі олғанына істедік. Бөлеже Алия деген қараманы пейда олды. О Қырым татары кевге өз әлесінен берабер көчіп келген. Ве бұл sıрадан мен білесем сейікчілер үшін бумер ақылы олыр боле бір ортодокс әдеттеріне көре яшаған баба, ве земаневи хыс адет, ве мұнасибеттерді насыл тіл танышып, насыл ұзлашқанларыны көстермеге істедік. Біздер үшін Қырым татар медени мирасының инжелегіні көстермек пек мұйымыды. Стартаперы адлы сериал чықаруында Қырым татар актерлар Эльзара Баталова ве Рустем Мерсалиев иштирак етелер. Бұл сериалның esas қараманы Алияның бабасыны ойнайым. Мен полиция хадимым, бір бақшта пек явуз веджиди ақай кебе көрінем, ама içinde Sevgen баба ве оның явузлығы қызны қиғырамақмен бағлы. Оны қасевет еті, чүнки қызы бір исянжы. Мен бір феминист, фааль қыз рөліні ойнайым. Менің үшін бұл рөлні ойнамақ қолай олмады, чүнки мен böyle инсанды гілім. Мен қызма табан инсанды гілім. Мен кулер үзлу ве мераметли. Яни мұнда тамамылы джиди олмақ керек еді. Яваштан әршеге, ибареге алышасын, не ақында алғаныны анлайсын. Сериалда сонрадан асылда қиын олмаған бұрықы әдітні анлайсын. Яни да айвел bu ailede yaşagan gibi olasın. Я бы жила в этой семье. Сериалның ilk нумайышы 2020 senesi barinde ötkerilecek. Ruslan Halapov, Andrey Хрусталев, Haberler, Yoa Kırım. Бонен семен сағықлашам студияда Евгений Блюкунович Лушты, Радлық күндеріні яқшы кечевеге тілейм. Күрішме күзірем.